Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, God Almighty. In our praises, as your people declare your mighty word. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. Declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the
Yeah.
Lau taita inga manuia e lau nuulotu nisi sa whea ngai ma whea au mga luenga nei aso. Taftai le atua e lau tau singa manuia iai mātou, lewa mātou tau nuu mai nei pō, le ai se tala e whaapapoli nai o mātou loto. O nao le alango le fia ma le oli oli a wai wha maoni lava o ele atua, e le lei e whaavavau lava lo alofa mo e mātou. Talo le atua e wha manuia mai le mātou mawhtanga nei pō. E le mai maul mātou taimi awau mātou I loso se taimi mātou te o mai ai e o ngā totonu le mu o Yesu Keriso. Pe mātou te langona ina pele ai
e whamaoni lava oe e te whaatasi mai mātou. Wa mātou talitonu ina ma le mauti noa whawhetai anganga paia, whawhetai tamā, whawhetai e suke riso e lau whaatasi mai e le nei po. Tamā whaia lau fina ngalo e lau mātou mawhutanga nei po. Awa nei whaia o mātou loto, mātou sauni e whaalongolongo i lau wafionga paia, lau upu o lo iai le ola, lo iai le mana le atua e mawhaina wheliua ina i o mātou tangata. A vea mātou ni tangata Atua toa mo oe malawa fio o le Tatalo le Atua ia whātupu te le ina le mātou whātu Atua ia mātou maua pele nau mo oe malawa nganga le Atua ia ngā lue mai le nei taimi le Atua o ai foi se tasia iai se mana o ngā whapitoa tama wa mātou talitonu le Atua e le ai se mea whaingatai la wafio mātou te tuina atu ia te oe tama ngā lue ifo e tusa malau fina ngalo whaia pea le Atua e tusa malau fina ngalo le Atua ai sili ai le Atua ia maua lunga ai lauvi inga tama. Whamanuia mātou mawhtanga nei po, whamanuia iai mātou uma le Atua. Tu mau ia te oe le vi inga, nei mātou uma e oe le whavavau lava. And everybody shout, Amen. God is good, church. And all the time. You may be seated in the presence of God. It's good to be in the house of the Lord this evening. Say amen. Atua ya utoe mawasisi avanoa. Tatu te o mai e ave lana vi inga o ai tatau ile Atua lona lava vi inga malo lava le fa malosi ile tato e kalesia ele nei afiafi aftai lava ile fa no ina to taimi tele lava isi mem fain tato o ai malo lava le fa mua o le Atua malona fina ngalo ai mai se volta o nei va yaso amataina tato fui lotu ya o le tato tu ina to nei tau sanga ile Atua mana ia lava so se taimi a matel tau sanga mana ia le tato o mai fatasi tu fatasi o tato loto matato sa iri le Atua po fea o iailo na fina ngalo nei tau sanga talo fo ile Atua ia fo ai mai ale manuia ai mai se fo ia le faalinga fo ia taita ia il tato nu lotu fo nei tau sanga ia langa lupu moni lava e le o le fita e le o le malosi e le o le moto a ole nganga pa ia tato te fa moe ai mea uma me la na fa malo lava le fa malosi il tato uso nei po malo lava le vava ai le Atua malona fina ngalo fatalo fo il tato live stream in nei po ia anga le Atua ma fa manuia atu ia te oelo mai moa malo sila nei afiafi vela o nanga nei e kalesia ma fa manuianga ia te oe. Greetings to all of our Midway Samoan Assembly of God family and friends tonight. Thank you for being here tonight. Thank you for putting God's will first. You could have been anywhere tonight, but you put God first, and so we know that there's a blessing whenever we put God first. Amen. So thank you for being here tonight. It's an opportunity to come and just seek God. And actually, this week of prayer is a week of dedication and commitment to Him so that we can submit this entire year to the Lord. It's always good to start the year right. Say amen. And we started with prayer as a family, as a church, seeking God in His will as He continues to lead our journey together until the day He returns. But praise God for the opportunity. Greetings to all of our friends who are tuning in online. Thank you for being with us this evening. God bless you. Tonight we're continuing our series as we have been with the week of prayer for the assemblies of God. And tonight we are looking at this simple topic that they have settled for this evening, day 3 of our prayer week. And it's simply stated, united prayer. United prayer. Le nei polo fa'awau pele tato fui lotu ma le neimta upu wa fa'atulanga ina mo le aso tolu o le tatou fono talo e tusai ma le taitainga o le fa'apotopotonga le Atua I Amerika nei ia o le mta upu e fa'apeo na fa'apuina ia tatalo fa'atasi. Ia tatalo fa'atasi. Galuega lona mta upu mua fai upu sulma lua se o fai upu sulma fa mole lava mana ia le su e tatou tuspa ia nei po o I le ole amawaile se upu fa malo se tu sai mal tatou mta upu nei po ia tatalo fa'atasi e ese lava taimi e tatalo ai na o lava ia
ai foi le te leo le whamanuanga o le atua so se taimi e poto ai lana a inga po lana e kalesia tu whatasi o tātou loto ma whatua tua I le atua. There is power in corporate prayers, amen? There is a time and place for individual prayer, but there is a power when the people of God, people of faith come together, put their faith together and call on the name of Jesus. Great things happen, and we're going to see that tonight as we look at our reading tonight. Acts chapter 1, verses 12 through 14. If you have your Bibles, please turn there. Acts chapter 1, verse 12 through 14. Galuega lom ta upa mua. Fai upa sul malua se o fai upa sul malfa. Te loa malam lama mata to ile mata upa mua leo galuega. Leo wa umana to tu mai Yesu na ileoti. Lea la fe mai ua aluatu ne Yesu e fai loa atu I tangata uma e fast full waso. O lo fe alua Yesu o to tu mai leoti o lo aluatu e fai loa atu I tangata leo manu malo ia le tunga mau manu malo ia mai leoti leo to tu mai e fai loa atu I ona uso ma tangata uma yo e wa manu malo ia ona le tua. E fe mai lal fam talanga ia ua tal noa mai mana au so fa pe atu ona au so au lava nei o to tu ua Jerusalema ai fa tali I le afio mai o le anganga o le tua. Wai maua o tō le mana pe a whio ifo le anganga I lunga ia te o tō ona o tō o atu le e whai mamoli mau ia te au I no o malava o tō malamlama nawa enga. Ai le la o tō e a whio atu Yesu I le langi. Wa umana whailo na polo a inga I ona au so o le la o tō e a whio atu le langi o I le langi. Ai le la o atu nei le au so o le la tātou whai tau wai I le mea na whai le au so o ina ua tō e a whio atu Yesu I le langi. Galuega lona mta upu mua. Whai upes fulua, se ol whai upes ful malfa, a whai wa maua, tātou whai tau whātasi. Ia, ona lātou toi foi atu le Jerusalema, nai le maunga e ngoa ia o li e. E lata le Jerusalema, e le sāwalinga o le sāpati lo la vā. Ua lātou o atu, onoa ai lea o I lātou I le awhiawhi au pito e luma. Ua nanofo ai Peteru, ma Iakopo, ma Ioane, ma Ane Terea, o Filipo, ma Toma, o Bartolomaio, ma Mataio, o Iakopo le Atalio Alefaio, ma Simona le Selote, ma Iuta le Uso o Iakopo. Ua fina finau pe I lātou nei umalava ma le loto ngatasi I le tatalo ma le aio. Atua ma fifine, ma Maria le tinao Yesu, Atua fo'i maona uso. Toi whai tau mai whai upesu malfafa mal mole I ia. Ua fina finau pea I lātou nei umalava ma le From the New King James Version, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Peter, James, John, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Verse 14, these all continued with one accord in prayer and supplication. God bless you in a reading of God's word, being united in prayer. Say amen. Ia tatalo fa'atasi, ia maua le loto ngatasi pe atato tatalo. Pe no tamwhai atu e esia le tatalo fa'apito ana o oe lava ma le atua. Ai ai foi le isi tu langa sili atu pe ao mai nei le kale sia le atua ma poto fa'atasi tu fa'atasi o lato loto tu fa'atasi o lato fa'atu atua ma ala langa atu I le atua ma sa ili le atua e ese foi ala na ia taua I le o langa au na so se tasi, say amen.
There is a difference between individual prayer and corporate prayer. And tonight we want to emphasize the power of a church that prays. Do you believe in the power of prayer? Because when we look at these, there are two things that are being brought together. First, it's prayer. Second, it's unity. Amen. When we look at the power of prayer, I don't need to emphasize this with you. You understand that there is power in prayer. The problem is not many of us are consistent in our prayer lives. We know that there is power in prayer. Why? Because we read it in the Bible. We see it time and time again when God moves in the lives of ordinary men and women that they simply pray to God and God would answer. So we know if you are a person of faith, afayo ois e tangata talitonu malfatu atua ile atua e te faitau le upo le atua te le o fataita inga le leye mawel tuspaia o tangata pe yo oe maau na to atuli matatalo ile atua a etali ma ile atua. E tau maila e faya singa taua o le tatalo e luma o le atua. Say amen. Prayer should never be underestimated in the life of the church believer. If there is something that the devil would like to keep the church from, two things. He wants to keep you from reading the word and keep you from praying. E lua me e mafai ona saule ti apolo a yaise me sili e svia mangaul ti apolo e awang e fatino ina ilana e kalesia lua mea awale fai kaukuspa ia awale tatalo. E kei loa ala le kalesia e kaule kakalo e kaule fai kaulkus pa ia e fa longo le upu ai leise amen leise isi mea aisea langa le kau fa mu le afinga o levanga pe le vai aso akoa. Ala mele o le tangata e fai malanga masani. I don't need to tell you. Everybody memorizes it. You know it in Sunday school. 1 Thessalonians 5 verse 17 says what? Pray without ceasing. What does that mean? Non-stop. Not just Wednesday. Not just the week of prayer. Not just on Sunday. Not just when there's an emergency or when you feel like it. But pray without ceasing. There is power when a church prays. If a church is dead and you feel dry and you feel like there's nothing and you have no excitement for God and you have no zeal for God and you have no passion for God, check your prayer life. Lang tangata yaile oli male fia male nau ole tangata masani le tatalo tangata masani le upo le tua ele tau pamua aisia lang e fai aso uma ele ngau le aso etasi ele ngau ngeiva yaso fui lotu ele ngau le aso sa au aso uma o langa ia le masangi tatalo fai tau le upo le tua. Melana Midway na ole toi so atu lava ma fa la talata tu tato e kalesia fa malosi me ye lua le amata ino fo neita usanga awane fata malatato ile faita wino le upo male tatalo iaso faiso iaso uma tato olanga iaso uma tato olanga. Say amen. Prayer is powerful in the life of the believer. Ele mana male malosi ile tatalo le tangata fatu atua ile atua. James 5 verse 16 left our matun tato talanoa ile tau le tusia yakopo e tatau ona tato fa longo ma ana ile upo le tua le winga ile fatu atua ola e ile fatu atua mate o le fatu atua ola e fia ile tatalo o le fatu atua mate e kaule fia le tatalo. Fatu atua ola e nau ile fono tatalo e nau le taimi e poto ile kalesia aisia ese ala o taimi na oe ese le taimi e mafuta ile kalesia le tua o fa fia mai lo fatu atua nepo Yakopo limas fulma leono uaonga tele le tatalo fa tawa nau ale tangata miotonu.
we whalongo ai, e ao ngā tele, lea, le tatalo whaataua nau, le wingo le tatalo whaataua nau, e lenga o le kamai kakalo aku lea, o le whaataua nau, o le kangaka e makua I loko iai, o le kangaka e makua I saua I sasa I luma o le atua, e wala au I le atua, e tui le I whai toto o le langi se I longa lava ua tali mai le atua, o le tatalo whaataua nau, whamai tuspa ia, e ao ngā tele. Kalesia, when was the last time you really prayed and poured your heart out before God? See, many of us, we do the opposite of pray. We complain a lot. Complain. I wish this was better. I wish this was this. I wish my circumstances were better. But Paul says in every circumstance, don't complain. Take your petitions to God. Al tele o taimio saule fala velave muanga also complain also le mele muy malisi mele, but the Bible says every circumstance o lava mete uiai pelungala lol savalinga ia e tatalo I le atua. Scripture is filled with examples of ordinary men and women, and I love that verse because when you look at James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Verse 17 says, Elijah, who was a man just like you and me. What does that say? There's no special powers over special people. And all it takes is for a person to believe in the power of prayer. And when you call out through faith, God will answer. Sometimes we think only the pastor can do that. Only the Aufengalwenga can do that. Only certain people. No. The Bible says that Elijah was a man just like you and me. What is James trying to say? There was nothing special about Elijah. There is nothing special about Moses, but yet he prayed and God parted the Red Sea. There is nothing special about Hannah, but Hannah prayed and she prayed in desperation, for she was a barren woman. And she said, God, if it is in your will, you will give me a son. Not only did God bless her with a son, but she would give birth to one of the greatest prophets that Israel would ever see. Why? Because of her heart of desperation in prayer. Sometimes in our desperation, we're quick to complain and tell people about our stuff. Can I just encourage you, in your moments of desperation, instead of complaining and call your other friends, why don't you give it to God and ask God to intervene in your situations? When you look at people like Hezekiah, when he found out that his sickness would lead to death, the Bible says Hezekiah dropped on his knees, he faced the walls, and he started to cry out and pray to God. And what happens when he prayed? God turned that life sentence around. It doesn't matter what the doctors say. You know the God who controls all things. And here, Hezekiah is the epitome of a man who said, I don't care what this sickness says. This sickness may write me off as death, but I'm praying to the God who owns all things. And when he prayed, what did the Bible say? God answered, and God said, I'm giving you another 15 years to your life. Why? Because of the power of prayer. And I don't need to tell you these stories. I can go over and over about how Daniel prayed constantly, and that when he was thrown in the lion's den, Sunday school story, what kept him from the lion's mouth? It's because he was a prayer warrior. There's power in prayer. Time and time again, God came through for those who fervently prayed for God to move in their situation. So here's the key here. Number one, prayer is important. Prayer is important. And I always say this to the church. A kongwe ke saule loku kaule yangi vavega lengi me fai pe o kaule ai foi so feeling o lo fa malo si le tato e kalesia e sui lo tato e vele kalesia le mas e kalesia fia tatalo e ke vava ai me mata utia fai le tua. Because just as we talked about last night, God is still in the business of doing miracles. E mafai le atua ona fai vavenga, mafai longa, ale fala velave, wole ko yaise nau o tatou le tatalo.
Langa awane ngalo ya to ile tele o vavenga ia tato te faitau ai e a mata mai ile tusi mua ngaluenga se yo o lava ile taimina fai ma fatu langa ile lua ekalesia o tele o vavenga ia kasia le ki me umaia o le fono tatalo. Prayer, prayer, and more prayers. Amen. That's why I enjoy coming to prayer meeting, because I know that I get to come and connect with the Lord. I get to come and I participate with God as He builds His kingdom. Now, I don't need to tell you that God is in control of all things. We know that God is in control. So doesn't it make sense that we ask God whenever we have something that we need? It makes sense. And when you look at 1 Peter 4:7, this was our second year's vision as pastors. It says what? But the end of all things is at hand. Therefore, be serious. Everybody say, be serious. Say it again, be serious. And then it says what? And watchful in prayers. I love that Peter says this, be serious. In other words, the time of playing around and being half and half should be over. But now as believers, now as mature believers, all of that should be behind us. We need to be serious. I want to encourage you, Midway, now more than ever, when you look around at what's going on, how everything is just turning upside down, now more than ever, Midway, we need to be serious and watchful in prayers. Mo pe te una fa fa upo fitu a ua lata mai le ngata anga o mea umalava. O le na ia whaautai. Le ngata I lau whaautai ai whamai ma ia matahala o tō male tatalo. Ka le sia o tato iei taimi mule le tau whamatala atu ia te oe. Al mea le popole e pēteu I le kelo mea ia au a matana momoe whaale anganga le ka le sia. Ai mea langa whamai pēteu whautauta. Kalesia, Midway, tato e kalesia, ko e peisi e kalesia, au le kākoa e kalesia, whautauta. Taimi e tato tea, ia tato matahala ai. Matahala, I always say this, we whaalongo so, e le o moe le fili. Meala nai tāuai, au fo inei momoe aku makākou. Ua kako wo o I kaimi muli e o ai tonu le kalesia ua le koe ai se fia ma se nau o tangata I le afionga pa ia le atua. A o la u le atu I tu I atu le tatou nu lotu whataua le tatalo. Whataua le whaitau o le upu. Whataua o le whaatasi le kalesia langa whamei lupo le tus pa ia a wane I tu ua lea le whaatasi mai le kalesia. O le taimi le mawhaina encourage ai leisi. E sau le isi ka ngaka wakau vai le whaatua, kaia ma le isi ka ngaka le malosi langa whaatua, ke I au koe wha malosi ka ngaka ngā. Ai a whai e wha vai lo whaatua, ke fia ngofu le whale. I ai pauala ngā, e fia ki a pole lako e wha ki wha vai e ia ma lo whaatua. Pare kale sia, aua e te wha vai mea ai e tolu. Ma futa whaatasi, tatalo e le au noa, whai taulo tu spa ia. Whai ngofia ia, ai whainga kāia ngā whaatinoina. Langa at the end of the day, o ngā te oilo whilwhilinga. Say amen? We malam lama le tāua le tatalo. Tāua leo le tatalo na whai atu waile au soo. Ke le a mea ma whainga whesili e ia au soo. Ia Yesu, whakai kai mai le whainga o ngei wawenga. Yesu o ke fia savali lunga le vai. Yesu whakai kai mai le mea show me all these different things. But when you read the Bible, ai whai tau le Luka sul matasi whai upu mua. E kasia le mea ngā whesili e lau so o ia Yesu. Whai mai whai upu ngā. Ia e haoa o mai ia I mātou ina ia mātou I loa tatalo. Teach us how to pray. They didn't ask Jesus, teach me how to walk on water. Teach me how to do miracles. Any of us would probably easily have said that. Teach me how to do some fancy things so I can show it off to my friends. Teach me how to bring people back from the dead. But you know the one thing that they asked throughout the whole Bible, when you look at Luke chapter 11 verse 1, Jesus, teach us how to pray. The question is why? I think the disciples were able to make the connection that the reason why Jesus could do the things that He was doing because He was consistent in His prayer life. The reason why Jesus could do all the miracles that He was doing is because Jesus knew the power of prayer.
And I want you to just think about that for a moment. Here's Jesus Christ. We're supposed to be praying to Jesus. But he sets the example in front of his disciples that every morning he would break away from the crowd and he would spend time praying with God. See, some people say, well, why should I do that? Well, there you go. If you're a follower of Christ, he sets the stage for us. Wa vea le whaataita ingo Yesu o langa ia le masani a e whaitau el tuspa ia ma reto Luka Iohane whamei el tele o taimi I le vave au. E le ioso ai le la, e whamei ualu ese Yesu. Tu ua le au soo ai alu se mea tu ufua, alu se mea mamau aisea inga ia mafuta ai malana tama. O le vava ai soo la au soo I le maftanga tatalo Yesu, o le mafua angala le na fesilia tu lola au soo. Yesu e, hao mai e mato ine ia mato I loa tatalo. E tau mai e ta ua tele le tatalo I tonu le kalesia. Say amen. Ke le ole isi me ta auai. Mantua foi tala Yesu le nga fai atu ino alu atu leo lo I tonu le malu ai la fa tau ia ia ma moe o lupe ma isi mea o fai swing o tupe. Ai alu atu Yesu ai whailanga tala whamei ua whape atu ua tu sia. E tā ua lo fale o le fale tatalo. Ua tu sia. Ua tā ua lo fale o le fale tatalo. Ka le sia. E le ise me leanga I le kako o mai e vivi I le atua. E le eifo ise me leanga le kako o mai e whaalongolongo le upo le atua. Ai wa ai o le tā ua o le tatalo. Nga whamai Yesu ke riso, ua tā ua le fale nei, e le o se fale o vi inga po se fale whaalongo ilu upu le atua, a o le fale tatalo. This house shall be a house of prayer. What is that saying? It's showing us that to Jesus, the most important thing for his church whenever we gather is to come together and pray. Ta ua tele le tatou o mai aso taitasi. Ai mai se lava nei po o la ua le tala o te wha malosi e tele le tatou e ka le sia. E sili ma ta ua atu le aso ngei e le o le asa. Ai sea, lango le po nei tatou te o mai e tau le tau a wha le nganga. Langa foi whamel kuspa ia e leongi au penga wha le tino tatou au penga. Au penga wha le nganga. Langa e leo tau tātou matangata, o lo tau tātou ma nganga leanga. E leila se au ngā o lo sau malo pelu malo whanga I le tino nei, e lea o ngā ele ki apolo ma nganga leanga. Langa leise me kupo iai. Ai kasi lava le ki lea, leo atu ina mai e lea tua, o le opo lea tua, male tatalo. Nā e whamei ia le feso nā e whai tau le feso e ono whai opo e sul malvalu whamei ia o tau tatalo I lea nganga I aso umalava I talo talonga ma whaatonga ia o tau matahala pea I le nei lava mea ma matua tau sisi I le whaatonga mo ta ngatapa ia umalava. Me whaalongo iai. Kele ia upunga whamei ia whai pea ia o tatalo I lea nganga mua I aso umalava. I talo talonga ma whaatonga ia o toa matahala pea I le nei lava mea le winga leo se mea kasia le aso fai. Every single day, church, we need to be praying to God. Can you say amen? Mai lo whaalongo nei po. Tā ua tele le tatalo. Lua e tā ua foi le loto ngatasi. Unity is important. When we talk about unity, man, there is power in unity. E aile mana pe atato tu fatasio tato tangata, tu fatasio tato loto, tasio tato ilumo le atua, o le matao tia I o me faie se ekalesia pe atasi umalato loto. A faie fe ese ai tato, ia leila se me maua. Fai mai le kongu fai mai le kongu le vaenga, fai mai pule le vaenga, fai mai pule le vaenga, e oso mai e fe ese ai, e le ai se me manguia se ekalesia e fe ese ai. Ai le mana I so se taimi, e tasi ai o tatou loto nga tasi lumo le tua, say amen.
Menga famele feso fa fe po sultasi sultolu na ia tu ina mai fo inisie fai ma apostolo o isi fai ma perfetta o isi fai ma fola o le tala lei o isi fo ia fai ma leo Atua ma o ina ia fa Atua ina aile au pa ia la to te fai aile ngā luenga au na se ia tatou o atu o tatou umalava ma le loto ngā tasi ile fa Atua tua. So lefa mai Paulo, the reason why nga kufa kuaia kofi ese o ki a Kongo o a o ka ngaka whaia le worship team o ka ngaka ka ia le Sunday school le au kalvou o a lava ministry ese o mea o whaia mangai ministry ina ia fausia whaatasi tātou ia o uma tātou i le loto ngā tasi i le wha atua. Ai ke le isa ua o e whauasi o mea. Ke le isau e whaavi ia o e masho ministry. Whai ke langa iais ka ngaka fia fausia langa ministry malanga mangako. O la fia lau I loa I longa ka ngaka malanga o ia le ministry. But it's clear here, I've given these different ministries for the building of the church, so that we can all come to the unity of faith in God. What does that mean? No one should be left behind. We should be working together as a church to lift each other up, build each other up. Famalosi leisi. Fausia le faatua leisi kangaka. Ai awal ko e fai kala ma fai isi mea lea o ngā e fai ma mea e whaavai ai loto la uso. Au lea o ngā ole kalesia fausia leisi. Ya ngai famel kuspa ya langa ma ai ale ua mea leisi ua mea. Ya awal fa o ngā ua mea kui leisi. But sharpen one another. Don't stab each other in the back, but sharpen one another so that we can all come to a unity in faith. Because church, there is power in unity. Say amen. I love what Ephesians 4 verse 1 through 6. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. It says what? Be completely humble and gentle. Say amen, church. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Why is this important? Verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. If alongo yel kan apostolo Paulo. Efeso e whaafa upu mua se o leono mai o le nei o a o le ua no atia o no le lii o te ai o iatu ia te o tou ia o tou sava vali ia tusa ma le vala au ua vala awinai o tou ma le loto maua lalo lava ma le anga malu ma le ono sai ia o tou whaapale pale le tasi ma le lofa aisea ia tau mawhai e o tou o na taofi o lea o le loto ngā tasi I la le anganga I le noatanga o le filemu. E unga tau me apostolo Paulo, ka mawhai ka ako e ka ofi langa lupo mongi lava, e ese mata atou. Ese mata atou, ese a inga tātou o mai ai, ese foi fale a onga na awa o inai tātou, tofu mata atou ma manatu, ma mea tātou te mawhau ai pe au mai whatasi le nuu lotu, ai lefa mei Paulo tau mawhai. Kusa lava pe ese mea umakauke o mai ai a poto le kalesia tau mawhai ina ia tau mawhai ina ia taofi lea le loto ngatasi a ka ule upo le kaofi le winga ia e ia kai me kau malepe ai e ia kai me kau oso ai lesi a inga fia ese lang me fai a lefe mai Paulo onsai maua pele alofa Maua pele loto maua lalo, ka mawhai pea, ka ofi pele a le loto ngatasi. Ka le sia, o launa Tatalo mo I tātou. Nanga lupo moni lava e le aise au ngao se e ka le sia e male pelepe, e kofu alka ngaka ia malanga ia me fai. Au le manaio se e ka le sia, o le loto mau lalo. Le anga malu, le ono sai, le whaapale pale le tasi, o lo tau mawhai e tā ofi le loto ngatasi. Say amen.
Mana ia mauna ai se almea ta awai lotonga tasi langa tasi tino tasi le nganga. Fa pe ona vala awina o tau le fa moe e tasi ua vala awina ai o tau tasi le ali tasi le fa atua tuanga tasi le baptisonga tasi le atua o le tama. Tasi lava tātou I luma o le tua. Au o tala noa nai vaenga I e lua ta aua le tatalo, ta aua foi le lotonga tasi. Ai peina whaalongolongo le tātou mta upu. A tu whaatasi loa ia mea ia lua. A o na tasi tātou loto, ma tātou tatalo foi I le lotonga tasi. E te vavaai mea o fofongia e whai e le tua. And I don't know about you, but I still believe that God can do signs and wonders in His church. It doesn't matter if you haven't seen it for 5 years. It doesn't matter if you haven't seen it for 10 years. It doesn't matter if you haven't seen it for all of your life. I still believe that God can do miracles and wonders in His church today. But this is the key. Unity in prayer. Unity in prayer. I've discussed the importance of prayer. I've discussed the importance of unity. Now, when we put these things together, unified prayer, there is power, supernatural power when unity and prayer comes together within the body of Christ. Now, you may say, well, that's nice and all, but we go back to our story. And we look at Acts chapter 1, we go back to our story. Where did they go after Jesus ascended in heaven? They went into the upper room. A fio atu Yesu le langi na atu la ia so fatalitali se tasi o potu ai le ngofo le me fai la ko pele ma eva no fa me kasi level me nga fai fa me nga tasi o lato loto ma fina finau pea ile tatalo. Mana ia le upunga o le fina finau langa e ai taimi e o mai ai le vai ma le musu ma le fia iai al kangaka e fina finau pe fia manga o iai pe le ai pe ngau iai pe le ai e finga fingau pe e fatau nu le tatalo ai sea ua iai lona talitonunga e iai le mana pe a tatalo I le atua fina finau le tatalo Fatalitali ai se a fio mai le nganga pa ia nga tali mai le atua ana tato faitawa I Galuega lona tau po e lua female tus pa ia na tasi o lato loto au fatalitali ai le potu le apito lunga ai femeia o ina lilingi mai ai le nganga pa ia ma ua papatiso ina o lato ai se nga fina finau I le tatalo. Tulai pe teru tasi le launga tolu afe tangata na faolaina ai sea fina finau I le tatalo. Fermeila I Galuega lona tau po e lua I fai upu lava na I fai upu e fasul lua fasul fa fermei ua tu mau pe I la tou le mata upu la ua apostolo ma le mafuta fa tasi ma le tofingo le areto Atua ma le tatalo. See, they didn't stop praying just because they received the baptism of the Holy Spirit. One of the problems with the church is once we get our answer, then we quit praying. But let me help you. Whether you get your answer today or tomorrow, the Bible is clear. Pray without ceasing. Keep on praying. Pray, never stop until God blesses not just you, but your wife and your children and your family and your children's children and every other generation and every other unbeliever. Why? Because prayer is never just about you. It's about all people coming to God. And that's why when it comes to prayer, don't be selfish. Tasi lava le tatalo ve meina lato faya nei me uma ma futa fa tasi tatalo pe yaso uma len tato tal no ya ngafi. So o lo le Galuega lona tau po e tolu femea o anga ia tu pe teru ma Ioane fea I le fongo kakalo. Ai o aku foi fa afeka oi mai mal tangata pipili. Tupu ai ia ma le vavega le o le mafu anga ai sea ono le tatalo fina finau le tatalo.
I'm trying to show you here, church, the balance and the power when we become unified in prayer. And I want to encourage us as a church, Midway. I'm telling you, there are supernatural things. Don't just sit there and look at me like he's talking nuts. No, you want to see things. We need to be unified in prayer. I want to see miracles and I want to see signs, not because we want to be a fancy or famous church, but because we want to make God famous and we want believers to come. We don't want to wait for that building to fill up the church. Now is the time to bring people into the house of God. There are people that are hungry. There are people that need to come that know the Lord. The harvest is great, but the laborers are few. Midway, wake up. When will we wake up? People are dying. If hell could open up its gates, there would be people that would be looking up to us, just like the man saying, please go out and preach the gospel. Tell all the other people, don't come here. I don't like it here in hell. It's too hot. Make sure you tell my brothers, tell my sisters, tell my family, don't come here. Tell them about the gospel of Jesus Christ. Midway, when are we going to wake up? Midway. It's not enough just for us. We didn't come here to sit here to become statues and idols and just become this nice little social club of just meeting our friends and saying hi and taking our little selfies and our photos with just our people. Those are not bad things, but there are people dying. People who need to know the Lord. When was the last time you prayed that someone would come to the faith? When was the last time? I heard a missionary said, "Amuia o ko le falongo so el upo le Atua, ale ko kelo iskangaka ele iaia se avangoa se kasi se falongo longo ai le kala leo Yesu." O le fala velave o ai le ai le o la tau. O le fala velave o lona e kale sia. Ua fia ai le ngofo ma le masangi. Whaamalosi atu le tato e kale sia awel koe fo le masangi. Awel e fia e ngau le ngofo ke le ngaluenga. E ale ngofai le kala Yesu le saito leo wa sina mai. Awa kau le aingi au fai ngaluenga. Le wingol kala Yesu le ayo le ole ko ke le yo au fai ngaluenga. Awa makanga momoe la whainga luenga. Midway la wha mano sile. Awul whakalkali se kul whale lef kwa ola ia au maiko wo no. Kai min ngei. Kala il kala lei. E lei ia se me ke kawalu e whengisim ka upum ka ufa makala kuspa ia ma fiolo whapenga. Pauale mea invite. Who is the last person that you invited to church? Because it's not your job to save. It's the Holy Spirit's job. But you need to bring them in a place where the Holy Spirit is moving so that he can do his work. Church, it's time to wake up. God is still moving. The fire and the lamp of God is not yet dead. The problem is we may have moved away from where God wants us to be. But it's time to come back into the presence of God. When you look at Judges, and you look at how every time o lol kai mi o lisi pua ngao Sofia isi kanga kaleanga o isi ngu I au kafa fa mai ko ala langa foi le Atua. Yanga koe le lei foi le alu atu le Atua fa alu atu nei fa masingo e alu atu e fa aulaina I la tau fa mai o le umana fa aulaina koe le lei foi ai le umi foi ya koe pa u foi le lei le fa mau. Ai fai taula le tusi al famsingo e fa pe nga ia le o langa au na nei tangata a le leile ia ko e fo ia me kwai le leile ia ko e fo ia me kwai le leile ia ko e fo ia me kwai up and down a o lalo vala au le Atua e ka le sia o lava nga kai mi up and down ai lo langa o kai mi o le tu ato lo tangata I le Atua. But this is the funny thing that I want you to capture. Every time they went down, the Bible always states it this way, and they prayed to God. And they prayed to God. And they prayed to God. Sounds good, right?
But when you look at the story of Hannah, because Hannah is right there at the end of Judges, Ruth is right there, and then 1 Samuel, and Ruth is right between, Hannah is the first prayer that's recorded from all of the prayers of the judges where they prayed to God. But look at how the 1 Samuel writes how Hannah prays. It didn't say she prayed to God. It said she prayed before God. Big difference from the judges who just prayed to God, from Hannah who prayed before God. What am I trying to say here? Church, be careful that we're not in this group where we only pray to God, but we're not praying before God. There's a difference. What am I talking about? I'm talking about proximity. I'm talking about being close. I'm talking about praying in the presence of God. Hannah wasn't just praying to God. She was praying in the very presence of God, showing that she was before God, that she was in a deep relationship with God. Church, if you're feeling empty and you're feeling dry, stop just praying to God, but get into the place, the secret place, the hidden place where nobody else is looking, and make sure that you pray before God so that God can bless you and you can be a blessing to everyone else. Because it was her one prayer out of all these other praying to God. Hannah, by herself, praying before God, produced the greatest leader Israel have ever seen. She gave birth to Samuel. And all it took was for one person to pray before God. What am I saying, church? Our prayer life needs to go deeper. Stop just throwing up prayers to God. Get into the habit of praying in the presence of God. Because when you pray in the presence of God, crazy things happen. Supernatural things happen. Those healings, those miracles, those things that you've been praying for. It's like I said, of course it's not about us. But when you're praying before God in His presence, how many of you believe God can answer it? God can do mighty things. God still does mighty things. Yesterday we read of the prayer meeting after Peter and John came out of prison. And it says that with one voice, they cried out to God, Lord, you are God. You made the heavens and the earth and all that is within them. They cried with one voice. When you jump down to verse 31, look at how God answered. And when they had prayed, the place where they assembled together was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit. And they spoke the word of God with great boldness. There's power when the church is unified in prayer. It doesn't stop there, because when you jump to Acts 5, verse 12 through 16, it says the apostles performed more signs and wonders among the people. More and more people came to believe in Jesus. In fact, people brought sick people right outside of the temple, and they laid them out in beds in a row so that Peter could simply pass by and his shadow would just hover over them, and through Peter's shadow, each one of them would be healed. Talk about powerful things when the church is unified in prayer. Now, here's the thing. I don't want you to be amazed that he could do this with a shadow. I want you to be amazed that through prayer, things like that can happen. Because it's not the miracle. It's the power of prayer. Because when we pray, we're praying to the very God who can do the impossible. Do you believe that tonight?
So se taimi e te tatalo iai, o lo e tatalo i le atua e le aise mea whainkai le atua. Whaingofia ngā whaile ngā whamkalanga. Ai awangi e kākou pe o tōma se ilonga e kākou vavaaif kwa kākou kalkongu. Tatalo le taimi nei. Tatalo ma le whaatau anau. Tatalo e le au noa. Aua le fiu ngofie. Tatalo, 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 tui tui, tui tui, tui tui, sa ili, ole atu, ole atu, ole atu, e pele finge lea, umana whamtala atu angapo. Whai ma whaala ve lave le whamsingo. Whamasingo e le whaola inga e le makau i le atua. Ai whamei wa whai ngei lo makua ma le whaala ve lave i le aluak soo, o iuanga give up le whamsingo. Ai whamei kalo le whamsingo, se o alua e te o swangin ngei finga wa whai ma whaala ve lave iakia. Si anga le whaala ve lave soo le finge, e le maua se kali e le lomkua lea. Ai wala nga kali ngei le whamsingo lea, o le whaala ve lave soo, o se isi lai ku, whai ma whaala ve lave i lea kua i o kakalo. Kakalo ngei, kakalo kai ao, kakalo lea aso, lea vai aso, lea kausanga, a umai whalo soi fua mai ngei o langa o e kakalo pe mea kasi, kakalo pe se ilonga i kali mai lea tua. Tanga lea ia se mea whaingatai lea tua. E whaingatai a te oe mau, ai le whaingatai lea tua. Mea lana nei po e kale sia o le a tātou sauni mo tātou whono talo. 15 minute e tu ina atu e te sa ilia i lea tua. Malo sia tu tātou e kale sia, awa le wha mai maua le taimi nei. Wha tāua ia te oe le taimi nei. E alu e wha longlongo, tāua tele le tatalo i le atua. Tāua tele le tatalo wha tāua nau. O mea nai mana o mie oe, wala au i le atua. Le ase vavega mana o mie tupu I tonu o lo ainga, tatalo i le atua. Talo mo lo e kale sia. Tatalo ma lo ainga. Tatalo mo le nei fo I a ai o wheraway. Ai meisi ia tātou tua oi, ia whaola ina umai lātou. Ia o atu le manongi o le ola le kako ke o mai e so o yaso uma. Ia o aku ia I lātou, ia lātou I loai, o lo soi fua le atua le tātou te au nei ai. I don't know about you, church, but I'm praying that God will shake up our church and do mighty things, not for us, but for His glory. So that this church can be a light in this community. And people will come and say, surely these people are serving the one true God. Say amen. I don't want to be a part of a church where people come and say there's no difference in this place than any other place. Te le fia mga oi fia se e kale si e o mai kangaka sia sim whapea e le ia se senga. E le ia se me ko konguni e kale sia. Ai le leile ulfale mai malato whapea o ka o kai. Ua o langonga le mamalu o le atua. Au le ki le nā mamalu e kale sia. Ia ko anga e ko kuli matitalo. Ko anga e sa ili le atua malona fina ngalo. Lea foi o amatal nei tau sanga fou. O laval ngā kau sanga kuai sa whaapalapala I ma whaatala le o langa tatalo. Ai avea nei tau sanga fou. Whai tātou ma se e kale sia e fia le tatalo. Say amen. Aka e fia ka kalo ka ngaka excited le off mail ngā luenga ai oso mai. Say amen. O isi ngā kaimio ke vai ako isi e mai se lava. Yoso mai lol fai ko ka mo e mai lol ka ngaka le ngau. Ai ol ka kala fai ko ai le pe koso le savali ma. Take langa time ma sau ko kongu. Kale sia nau ma I le tatalo. Langa iai le manuia I le tangata e fia le tatalo. Ia langa e whaalongo iai. E aku pe teo mai o angele fono tatalo ai tupul vavenga. O oenge e misil vavenga ngai fia fai le tua. Ona lo le whaauta ma lo le nau I le tatalo. Nau le tatalo. Tatalo I aso uma. Not just this week, not just today, but every single day of your life. Can you say amen, church? Can you say amen, church? Do you receive His word tonight? Hallelujah. So tonight as we pray, let's pray that. Let's ask God, unify my church. God,
unify my community. God, unify Midway Samoan Assembly of God. Bring us together. Give us one heart. Break away the division and the dissension and the things that cause us to be divided. But give us a humble heart. Tu maile loto maulalo. Tu maile anga malu. Tu maile faapale pale e mafai una e alofai le tasi, le tasi. Haumane e tatalo ia mauele e kalesia ne le loto ngatasi. Tatalo ia fia ne e kalesia le tatalo. Tatalo iai. Lang ole iskai me kaule fia reis kanga kakalo. Ai kakalo le atua. Ko o mai ele fia. Ia ingo isi mea wa pisi el ngei aso ai le sau. A ia fia e tatalo le atua. Ingo i mea le ngei lalolagi. Ingo e tuina nau le nei lalolagi. A ia fia i mea whaaleanganga. A mea whaaleanganga tatalo. Fai tau le tuspaia. We fia we sau neipo. Ia maua pēr na fia. Maua pele na oli. So se kaimia ka oile fongo kakalo. Ia e ngofo saungi o la e alu e mafuta malauta ma oile langi. Saungi e ke alu e sa ili le atua. O alawa le taimi e sawa ile vavega awa e kalikongo. E ia le kaimia faya ile atua. Are you ready to pray tonight? So 2 things. Pray for unity in the church. Pray for a spirit of prayer within the church. People that will love to pray more than anything, love to seek God's face, for there is power in a praying church. Say amen. Say amen, church. God bless you as you pray tonight in Jesus' name. Famanria le tu el tatou fono talo, ona swafa Yesu.
Let's all stand. Worship team. Hallelujah. Awane mo te sialo maftanga talo male tole nei bo ala watu le tua si ai o lima I mea na olo e tula iai ma a watu lau whaaftai le tua whaaftai lona whamaoni whaaftai o na whamanuianga whaaftai e le tula fo I nei tātou whaaftai lona whaatasi mai whaaftai lona fionga pa ia Whai lea ma whaamalo si anga mo I mātou yaso te tasi. Tai lea tua, whaaftai lau whaatasi mai. Whaaftai lau whasosoani lea tua. Whaaftai lau whaamanatu mai lea tua le Taumua o le Tatalo ma le loto ngatasi. Via o Yesu, via o Tama. Whaamanuina o Iova. Ele lei lava o lea tua. Sili ese lava o etama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Via oe le tua, via oe tama. Whaaftai au whamanuianga le tua. Whaaftai le tua I lau upu. Mātou talitonu I le mana o lau upu, ma le mana o le tatalo. Ma le mana o le loto ngatasi a lau ekalesia. Ie fwai mai le tua le loto maulana. Le loto ono sai, le loto alofa. Le loto fa pale le atua. Ia mātou fina finaui le tatalo. Ia mātou mataala I le tatalo. Ia mātou fa maoni le tatalo. Ia mātou tatalo I le aunoa. Awawa mātou I loa le atua. So se taimi mātou tatalo ai. Olo e whaafonga mai le langi. Talo ma le whaatua, ma le whaataua nau ia te oe au ngā tele lea le atua. E le ngata iai mātou, ma le mātou au nanga ia te oe. Aua mātou I loa le atua o oe lavo le tali o mātou mana o ngau malava. Whamanuia mai le atua I launu lotu. A vea mātou se e ka le sia e fia e tatalo. Fia I lau upo le atua. Ia mātou ino I mea o le nei lalolagi le atua. Ia mātou matua sa ili oe malau fina ngalo malau ami o tonu. Whaamoa mua oe mea umatama. Ia maualunga lau viinga. Hallelujah, Jesus. Ia oe le atua. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Uai foto ele uanga Soy fuaoe Yehova le tupu e fa
Tu ya te oe lau lava vi inga te ma. Nei ma sa uma e oe le whaavavau. Whaavavau lava. Amene, ma amene. Taila wangang tapua I tatu walat mai lalo. Thank you. You may be seated in the presence of God. Ia le tua. Ya, malo lava le wha malo sil tatu au so nei po. I uman manuia le tatou fono talo, ia, ia le tua. Tai atu il tatou live stream vo il neipo, ia ia nga leile atua ma wha manuia atu ia o tau malava. Ia o ngā fo il upo le atua e whai mafsoswani I le amataina fo il nei tau sanga. Until next time, God bless in Jesus' name. Amen and amen. Yeah. Te loa, e disi fo fulanga ma tatou kalesia tai au le a tatou malolo. Ai o le awhawau I tatou mawhitamatina ai a lato. I tatou fui loto I latou fono talo. I le ono le tai au, I lungo le Zoom.
pe ona masani ai tātou devoted women's ia o le atu ina atu le avanoa le ia e whaaua e o tolu tātou whono talo tai au ia o le a malo lol tātou sauninga le a fiafi ia ono le aso masani lava lea mo tātou au so Mexico ai o le aso wharaile pe a tātou au lia ia o le aso wharaile le a fiafi le fitu ia e to e whaaua o il tātou whono talo mo nei vai aso on sa I lava na o vai aso lava nei o le aso tō nai ia whao mail tātou whono talo I le fitulu tai au fitulu tai au ia wha mai aila I le tātou fui lotu mo nei vai aso ia e pauna nei folfolanga mo tātou o le aso whareile nei wha mole ai nisi o tātou tama young man e avanoa e umaloa le tātou whono tatalo le aso whareile e mana o mia le fsosoani o le tātou au so Mexico I le langa ina o le tātou ka peka lea o mana o foina mai la to le ato e whaafoina le ka peka le aso tō nai a o le pō le aso wharaile ia e fia langa I uma le ka peka kuai lea ia e ka penga I mo